ada Ananda Rehatul Aisyah ya dari TPA Ahlul Quran. Assalamualaikum, selamat sore Ananda, siang jelang sore. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Sehat. Semangat ya. Suaranya kok nggak keluar nih? Semangat dong. Puasa kan? Puasa. Ini TPA-nya di mana nih? Ahlul Quran. Di Ahlul Quran, ya daerah mana? Di Gunung Lagan. Oh, daerah Gunung Lagan ya. Juz 1 ya. Perhatikan Pak Ustadznya baik-baik ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Baik, untuk anak kami Rihadatul Aisyah ya, kami mulai soalnya nak, dengarkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Iya, soal yang pertama selesai ya. Soal kedua, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Boleh ulang lagi, Ustaz? Ya, dengarkan nak. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ Ya, sekali lagi dengar nak. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Yang pertamanya lupa. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن Ya, oke, alhamdulillah. Nah, soal kedua selesai. Soal terakhir, soal ketiga, dengar. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. 3 soal ya. Gimana Pak Ustadz nih penampilan Ananda kita nih Pak Ustadz? Ya alhamdulillah biasa. Dia ini sebenarnya sudah hafal. Cuman namanya ya manusia ini punya sifat silap ya, lupa ya. Ada yang mirip waman azlamu kan? Ya. Dengan waman azlamu mimman katama kan tadi kan. Jadi dituakan lagi hafalannya nak ya. Dia sudah hafal. Contoh soal terakhir dia bisa kan? Iya, soal kedua tadi yang ini mungkin ada yang masih agak semak sedikit ya. Nanti semaknya dibabat sedikit ya, biar bersih ya. Baik, saya kira itu, terima kasih. Oke, dari Pak Ustadz. Jadi maaf Pak Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah 2 soal tuntas, cuman 1 ya, kurang 2 kata Ustadz tadi. Perlu juga diperbaiki beberapa makharijul hurufnya seperti zai wa atuz zakata, tambah dikit anginnya lagi ya. Kemudian huruf sin gitu juga nanti diperbaiki ya. Sin diperbanyak lagi anginnya. Wasta'inu atamuruna nasa sa benar-benar banyak anginnya ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ananda Rehadatul Aisyah. Silahkan kembali ke tempat. Saya mau ke peserta yang kedua.